ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Lympung ba kebasan jangka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ha Zone 6 kebalai sengi kelakut no ha ke sengi Ublei kakak sautrik ukala lingkot arja arpusau ha kebala saki yaki hajar ngut ki Samla jangki Sandli ki parish kibdan Haribhoi district Kleshim benta ha kini ke jingki kenduk lang kebajulong sisian cisnem halum sinai kebahap hapo umdan parish. Lapli perda ya kini ke Lympung ba jengki Samla du Menteri ke Sarkar Jela uba Alexander Elheg ublalong kumukongsan ringkat ke jeng sakilang jeng Father Peter Imle, Father Johnny Ipin, Father Michael Kongan, Father Kemenlang Nongrum, Father Primus Im, Father Nicholas Sun ber Father Michael Sun ber kiwe. Ha kesengi penkut ya kini ke Lympung ba jengki Samla belas dang da kamas bakut ha kepor minstep la penkut pat daga cultural program kublalong ha kepor shiteng sengi. Para pereng kane ke kelepat bangakaran dan da pereng jong pi basong tu da kumweiru barang yo jumot bathamai da kumweiru te kabamot ba pi iwei pai wei pen hap analyze penaban piano penaban bishar peg borenti balana dei papito nakakper kabam seiso kentino sakabas seiso Kantina, laranai balasek udiang wapi pidon bam kanyang simdawai na. Laranai lase butu udiang japa saj na. Pakatang ipi patang wapi bala panle. Lam komtang ipi kabalong habasdang ngin sa panle na ay no ya baro kata kaspa mariang. Pengin kan mau ya kana ke principle. But anything that has life has to grow. Kay uno badan ching im. Uday ban he ban san, uday ban posen tiu, uday ban miso. Balada ka ching im jonga. Kabanga im, haray ngam he ngam san, ngam posen tiu, ngam seiso. Kamut dak jingkali bahe baha. Dak jingkali bahe baha. Ula pila jangi na gajim biya bam juko badha kaba mipa na kibayat wayani gajim bam juko te namakata namga pagyangal rega kaba hame kiket sliyen babaro ki paidelin bagi borjong kabane ni ruwa yelo yame bagi pimpana klam sange Bagasnam Jumatra Jumi Uji Supres